man PR ning wacen aksara Bali ni bang ngajak Pak Bade, si bisa? Nah bisa mah tak bede-bede. Sombong jadi. Nah jani jak aja mace barang-barangnya. Nah, Ini apa bacaannya nah? canda polinci, jage sing bisa. Tak ujang terus mana cari itu. Nih banget tugas ya pemade ngewacen aksara Bali. Sing bisa no. Yang coba tulis PR. Nih. Gimana caranya ngewacen? Nasi Nih, balang nih, bulan nih. kacang. Main lagi jani berjalan melajah les bahasa Bali bang ngajak Pak Made. Main lagi. Mungkin Bapak jadi ngizinin alit-alitnya melajah muacet aksara Bali. Yang pertama alit-alitnya pada kuning aksara wianjana. Ane akhirnya ane terputus. Ane cara ke dada sawale megebenge pejayanya sekali niki. Wenten talar pengangge aksaranya nih lan pengangge suara lan tenang. Mungkin Bapak jadi izinin contohnya nih pas ngakin wenten contoh keruna buku yang nyurat keruna buku dari buniki. Niki maswara buku mawinan wenten suku. Aksara B wenten suku. Aksara K wenten suku. Nike kewacen buku. Mungkin sana ke pengkale Bapak jadi izinin contohnya. Surat tuna yang sekali niki napi kuacen sila sana bisa nggih nggih napi kuacen niki Pak perasaan Lele. nggih patut lele tangan nomor nanti mawinan niki kuacen lele tandukan wenten aksara pengangge aksara kaleng gumun o l kaleng l iki carane wacan aksara Bali nggih. Mungkin Bapak jadi isinin latihan soal wacan aksara Bali. Sane ke pertama niki wenten aksara Bali. Kira sane presiden wacan sane pertama. Coba niki. Maku. Kenaka. Alah, sane lana. Langsung? Maku. Nggih, patut. Sane nomor kalih. Nggih. Gede. Nggih, patut. Sane nomor 3. Niki koma. Mimi patut. Nomor 4. Nggih, nggih. Nggih, patut. Baper. Petangan numun sang sane. Mare bisa ngwacen aksara Bali ni ajain aja Pak Made. Aku marah bisa no. Memulai yuk. Ae.